habaye impanuka ikomeye cyane ishobora kutazibagirana amateka ya Algeria. Impanuka ikomeye ya bisi muri Algeria itanye abantu 27 n'abandi benshi barakomereka cyane bikomeye. Agana yakomeye kongeye kwibasira igihugu cya Algeria nyuma y'impanuka ikomeye cyane ya bisi itanye ubuzima bw'abantu nibura 27, mu gihe abandi benshi bakomerekeye muri impanuka bikomeye cyane nyuma yuko iyi bisi ivuye mu muhanda maze ikagwa mu manga. Iyi mpanuka ngo yabaye mu gitondo cyo kwa gatanu mu gace ka Bourmades gaherereye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru wa Algeria ku nkombe z'inyanja ya Mediterane. Ni imwe mu mpanuka zikomeye cyane zongeye kugaragaza ikibazo cy'umutekano muke wo mu muhanda muri kino gihugu. Amakuru atangajwe n'urwego rushinzwe ubutabazi muri Algeria avuga yuko bisi yari itwaye abagenzi benshi cyane ariko igeze hafi umujyi wa Bourmades itunguranye iva mu muhanda ku mpamvu zitaramenyekana maze itirima ku mpanga irabaranguka neza yituramo hasi maze bisi yose irashwanyagurika. Uburemere bw'iyo mpanuka bwatumye abantu 27 bahita bitaba Imana mu gihe abandi benshi bakomerekeye muri impanuka mu buryo bukomeye. Bamwe mu bakomerekeyemo bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye kugira ngo bitabweho n'abaganga. Ngamakipe y'abatabazi ndetse n'abazimya inkongi y'umuriro yahise yoherezwa aho impanuka yabereye, atangira ibikorwa bikomeye byo gutabara, gukura abantu mu modoka yari yajanjaguritse ndetse no gushakisha abakomeretse. Urwego rushinzwe ubutabazi rwatangaje ko ikorwa ryo gutabara byatangiye agana saa 3:40 zo mu gitondo ku isaha yo muri Algeria, aho abatabazi ngo barwanye bagakora ibishoboka byose kugira ngo bavane abantu mu modoka yari yangiritse cyane bikomeye. Ababonye iyo mpanuka bavuga yuko iyi bisi yangiritse bikabije cyane nyuma yo kugwa muri iyo mpanga ndende. Ibintu byatumye ubutabazi bugorana kubera imiterere yaho impanuka yabereye. Umva igitangaje noneho ngiyi mpanuka ibaye nyuma y'izindi mpanuka zikomeye cyane za bisi zerutse kubera muri kino gihugu cya Algeria. Ngo muri Kanama 2025 indi bisi nayo ngo yaguye mu muhanda hafi ya Algeria maze ngo itihitana abantu bagera kuri 18 direct. Ngo mu gihe mu kuza muri uwo mwaka naho abandi bantu bagera kuri 14 bapfuye nyuma yuko bisi yabo ihindukiye mu karere ka Beshar ubwo ni majyepfo kino gihugu maze igahita barangukana igahita hirima bose bagahita bapfiramo. Imibare y'inzego zishinzwe umutekano mu muhanda muri Algeria ibaze ko ngigaragaza ko mu mwaka wa 2025 wonyine abantu bagera ku 338 bahitanywe n'impanuka zo mu muhanda, mu gihe abarenga 37 bakomerekeye impanuka zitandukanye mu mwaka umwe. Iyo mibare igaragaza ko impanuka zo mu muhanda zikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye cyane byugarije kino gihugu. Kugeza ubu impamvu yatumye ibisi va mu muhanda ikagwa mu mpanga ntago iratangazwa ku mugaragaro. Kugeza amaginga ya inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kugira ngo amenyekane nimba byatewe n'uburangare bw'umushoferi, ikibazo cya tekinike ku modoka cyangwa se indi mpamvu. Mu gihe iperereza rigikomeje, perezida wa Algeria ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bakomeje kwihanganisha imiryango yabuze ababo banifuriza bakomeretse gukira vuba. Byatangajwe ko ngiye impanuka kongeye kwibutsa isi yose uburemere bw'impanuka zo mu mihanda ndetse n'akamaro ko kubahiriza amategeko y'ubwikorezi, gusuzuma ibinyabiziga buri gihe ndetse no kwitwararika kugira ngo ubuzima bw'abagenzi rwose burindwe. Ngayo ngo koro twifurije abitabye Imana kubera impanuka kugira uko ridashira kandi rwose baruhukire mahoro, rest in peace. Ikindi kandi twanganisha imiryango yabuze abantu bose bari muri iyi bisi dukomeza kubafata mu mugongo. Babwira ni karagace mu nyiracyari mwe Nyabar Obed naye ngi ni soko y'amakuru abagezaga amakuru muri Algeria. Obi Time News.